Waving your banner, we will rock you. Sing it, we will rock you. Dajcie Skopje! Dobra wieczór, Makedonia! O, w to pani okażą! Skopski Walka! Europski Palma! Dasile Walka! Dasile Makedonia! Sada namunaram dva zbora na Igor Karačić. Dobra wieczór, Skopje! Dobra wieczór, Makedonio!
ne želim neke tužne priče večeras, jednostavno započeli smo ovu turneju već u 8. mjesecu. Naši ciljevi su bili da se kvalificiramo na ovaj Final Four i da uživamo, jednostavno došli smo do Kjelna zajedno s našim kapitanom i trenerom, obećali smo sami sebi da uživat ćemo, plesat ćemo po terenu, pokušat ćemo našem narodu donijeti veselje, pokušat ćemo opet doći na poštar kao 2017. godine, mislim da smo vam to i obećali. Hvala vam za svih. Hvala vam za svih ovih 7,5 godina u Makedoniji, u Skopju. Neizmjerno me žao što idem, ali možda nas putem nekada opet stoje. Hvala vam puno i želim puno sreće svima. Molim vas. Sada riječ daje našem dragocjenom Rusu Timoru Dubjevu. Da znajte, ako niste imali igrač sa broj 5, vi snimajte igrač sa broj 31. Dvije godine nazad stoje tu i Ivan Čupić, kaže jedna mnogo dobra rečenica. Gdje je on Hrvat, ceo život on Hrvat, a osjećaj sebe je kao Makedonec. Mislim дека nikoga svijeti ne doživim toj den kako во 2017. Ali веќе doživim таков ден во 2019. Makedonci. Денес ние сме македонци. Ай, клеп! Добро вечер, македонци. Сакам да станам македонца, ама не дава уште пасош годину дана. A сега замислите како е на денес, кога германец сака да живи во Македонија, а? Здраво, Скопје! Здраво, Македонија! Ме сакам сите! Okay, now English, sorry. I'm so proud of you. Thank you very much for the support last days. Unbelievable what you did the last
for you because it's unbelievable to be part of you. So, thank you very much. Celebrate this fucking night and we are Champions League winners! Najbolji navijači, vi se ne vole država. Hvala, hvala još jednom. Hajde Varnare! Hvala na Sidney, hvala Skojbe. Zdravo Skojbe! Zdravo Makedonije! Aj, izvini, jedno prošlo. Jimmy, kada te, Jimmy? Jimmy! Ajde! Moram da ga najavim specijalno. Samo malo. Hvala Šalavaš. Zdravo, Dimir. Zdravo. Ti, doktor, ortoped, hirurg, gospodin Gleb Kaja! Bravo. Aj, hvala na Sidney, hvala. Loša zborna makedonska, ja vam. Čovjeka koji je ušao u Varna na mala vrata, a izašao je jako velika. Dobroveče Makedonijo! Dobroveče narode sa najvećim srcem koje sam nikad vidio. I ovim momcima su nešto posebno što su dali meni i vama. I nadam se da ste ponosni na nas. Igrali smo za vas do koske i puštali krv i jako teškim trenucima pokazali da treba da verujete u nas i da ćemo mi to vratiti na pravi način kao što smo sad. Živjeli Makedonci i živjeli Mater! Idemo lepo! Hvala vam puno! Volimo Makedoniju, volimo Varnar! Živjeli! Dobro večer na Sidney. Sa Batlan, sa Skopje i sa cijela Makedonija. Zajedno, okej, mi je sve šampione! Šampione! Ave! Ave! Šampione! Šampione! Ave! Momci, vidite, gordi, ovdje imate predpostavljena familija koja što žive za Skopje i žive za Makedoniju. Se nadam da ste godina ova ekipa i neka ovog jedna ušte pogode i uspjeti i potvorimo ovdje pa. Zbogana! Želim da prozovem jednog igrača koji je u prošlosti pomagao nam puno, u sadašnjosti nam pomagao puno, a sigurno u budućnosti.
Polako. Jednog igrača koji za možda niste mnogo toliko čuli u Ligi prvaka, ali koji je u SEPA ligi jako puno dirigirao, igrača koji je na treningu dao uvijek 200% i pomagao od Luke Citrića prije do Igora Kanačića, sada do treneru Parodu, svim igračima Vardara da postanu bolji, a to je naš Janja Vojvodić. Hvala Tera, hvala Bogu. Ja ne znam šta bih mogao da kažem, a da ispadnem pametan posle ovoliko lepih reči koji su rekli moji saigrači. Samo da se zahvalim za velika podrška, velika ljubav, mnogo emocija koje smo dobili od vas i ovo je naša zajednička bajka i treba da uživamo u njoj sada. Hvala mnogo, živeli! Onda je lako pričati, onda je lako preneti glas vama. Jer najbolji rukomet sada stavlja u Skopju, u Makedoniji. A najbolji rukomet može da se gleda na Arena Sportu. Hvala vam na svemu, živjeli bilo patiti ove momke. Ovo je njihova oček i vaša.